bersih maning. Aduh, pahalane mutar kayak gue baik. Alah mako disit tak joke disit asik. Ada ngantuk guys asline. Aja kelalen kordene dibuka-buka, jendelanya juga wih peteng dedet. Mereka pada tangan cumpira guys. Kabe susu lah, kabe kopi nentek guys hehe. Aja kelalen niwe sekane dicolok guys karo dicetrek. Ya anaknya digugah lah bang wis awan ki mau sekitar jam 5 lebih guys. Banjur inyong nyapu ruang tengah ya. Cakalalen lolongane disogrok ben resik kabeh. Nek resik to di rasane kepenak diamben nak sikil ora ngeresi ora guys. Pojokannya juga dong. Lanjut kamarnya juga disapu-sapui, dilabai wis padang apa ya kayak keton nang jendela. Lanjut ruang ngarep juga disapu-sapu. Oh iya wis padang dilabai guys, yakin waktu berlalu begitu cepat. Apalagi bayekane pegel deneng faktor wis tua kayak-kayane. Ngarapannya juga disapu-sapu, alhamdulillah akhirnya rampung juga, pahalan bersih guys.